I was seeing my papa at the bar attention TV so some go our social media so any Ghana member say and I made the best so more our attention TV as so my cow say so I won't subscribe and not subscribe at your mommy notification bell and you're first to get our videos. So yeah, no comment, no like, no answer, I share at their pen so and then some of the Kaya side and then sexy Dondon in Kaya 2016 MP Bakwa in Nayanim as Joseph watching Danquah edu I trying to tear a friend JB Danquah but one and more I would see a do a camia for yes any pabonphobia I got one would fear with Kuni ya eja the bush and ma etching now a busia for and then sexy Dondon video be about volunteer which they match the quiet sexy Dondon a day a cool MP now or sure MPP I remember now is MPP I'm going to some point or see a check you cool any papa and don't think oh my ya video sexy Dondon it's me a diff and a quiet or fast so a cool JB Danquah na uti prana e be ya we sempa e de amount na se ba kutie e de abani nemu and tie busian for mona ya na muni ase na chena musu no e ya pe hanki bi eto nche ante na ba kutie asem no e de abama menka wo say e Basti Foundation and as some snap video media e be so more attention TV so the number and is 0548302985 yanko the equity brass fire sexy Dondon the fast so edukun JB Danquah so say sexy Dondon one kasa ajatum baby I do no njintum na papers ni bi kire say nana ya na mewa I stabbed JB sexy Dondon on say the enter make us on njintum ni say okay on tina adaka mu nkan but video na ye share ye no ena na o kire kwan of fast ku JB ne ofie hwa de ne kofie ho ye free bibi reconstruction scene okay enti posifo de ne kofie ho se onkwa kire kwan of fast ere afie ho e kwan of fast ko fa atwede e de furu edan no e koye eye edan no hu se aha na JB da owura adam ho no den no ye den niam no fa nti reconstruction scene ni mu no ena ye hu se ono ankasa e ka kire posifo e se o de knife no e wo JB yefunu mu ena ogina ho hwe JB din ma papa ne nkwa esa fi ni mu ebra ono a kire se o de knife no wo JB ni JB tina ne mpa nanim te se ema no waso ne yefunu moja no oye so odwane no ena ohun se nkrofo aba begufio o kire o video nim se JB tia mu okromfo but one kan o video nim se obi ba ho as to say obi ti e ba ho but oye se odwane akono ena ohun se nkrofo aba begine fie ho ene gate nachi e wo ho video nim no kire se oni junior gogo ena ko fie ho eye Vincent Bosu the second accused person no o ko fie ho no junior gogo ena boa no makofa atwede no wo hwe JB fie na o kire se okoye no bas akese a na wo na yesi ye de ahyehye mu no owura mu a pillars no ordinity ena di kan wura mu ena omoa ne ho kakra bi na odi wura mu nti ono ankasa ena wura pillars ni when hwiri wall owura pillars no de posifo ni ko gina ba bia ogina aye ena okowura mu ma yehu se wawuram owura fie no hu se security man nada ena ono akofa atwede no but at one point no kire sa atwede no na emu ye nidu onti so watchman da bontia na no the inside or the fie ni inside ba wada oda konwam o kan o video ni se na watchman no ada e wa konwam to fa dan na chi ena okofa atwede no o kire sa atwede no ontimi into a friend Vincent so o meso ni mu e na ode atwede ne twere ho video ni ma posifo bisa ne se eye den no hu se ho ye ne dan ho e na JB da o se owura fie no hu se yedum nkane nyina wo fie but there was this rumor not light ewom enye light ayaso ebi but na ye TV and you could see say ne na o ka ne kire se na TV ni kura si so a kasa into o se eno ena mo no foro ye into offer no or the scissors and or the cutter and or the knife e share ne ho and or raw ne mpaboa egu atwede na ase and or foro ye posifo ni bisa no video ni say enti na Vincent no owo hefa eye junior agogo no kanasa and also no no ejina baabi a ode ne nsa point kire say aha and na ogina no hwe say security man no sorry enti one ne koye o se one ne koye video ni do se one ne koye oforo ye no omu bisa ni say scissors no den omu de ye
o si scissors no se odu fie na se ye wo dan gate no bi a eya mpembe mo se ye the net blue yi bi e no di twa kata no se ye sliding window ana se door na eno no di bebie obe odi be unlock but o si we no do ye no na sliding window no hu ye no na ye unlock ye eno anso piano say na bie ena bie ye ena curtains na na sen ho no won say curtains utimi pushi haba no pushi haba na ano na be hia say nti o si odu ye na curtains you could see say as ye pushi haba ha ena ano no e shen fifi nti eno anso pushi ko ye na ena obie curtains owura adam ho no na ho na JB TV screen no esi nti o maye hu hawa owura omoa ne ho boko edisi edam ho ana TV ni ho owura mu no ka che posifo se owura ma no hu se JB ada and you could see say said they no kasa che se na JB da na ohwe TV na remote ni kura no nti so obi da I was afọ betumi aba Facebook na wa behwe abranche a yedi ne ho nkoma a wono e na watumi akum member of parliament but the picture we oluku fresh pa o we ye time a ye kan case na kodu baabi a attorney general be file nolly prosecute ye chill ye sign ye chi so manya dance die foforo ye de ne call ni pa phone e din semfo okay fie ho ni efie no na ya efie no e wo kwan ho ana e wo kwan ho o hwe enura video ni mu dia e wo kwan ho because we need the interview say wo kwan ho ana no say JB atiatia mu ena nipa e wo fie ho anti na neighbors ena tie ya questionable kakaba me ba almost omote ye no omusuro nti omantumi amba na ebibi sa se eba ne se na oteatea mu no ni ho no anti but no matena tema community 8 na efie no wokwan no ho pe se wotena efie wokwan ho pe a o body ni ye used to dede because na cars ekwan no ho like main road no nti cars twam pon na bi pem na bi ye we first day mentumi ana after days na ekono nobody na adjust enti no meme dey adjust ye but you obi ade enti betuna ba say nipa ofio na bi body adjust to noise neighbors ni bi body nya adjusted to the noise enti ono beti it depends on the area when na okwan ho that was enye main road but a community a ye beka say no main road a community come a community na say kwan da efie nani da bi na efie ni ni uhuru say ye de sa de we say mpacho eya munyai de ye de nkenten security wire we na egusuro no this type is not good we na ye we mu no fire yo na de him no fire there's another picture bi mpacho monko na main wall there be main wall gate abonchen yes wait anti of metal we say no na sexy Dondon ti bekom Bragofi me say enye se obi say enura me mani two way abranti eniti e kakete na nka say yeah ete dem kwa obi atie ma yes site for contempt because e kwan of fast eno krampo enura no na handcuff gunin sa o video nim but e kwan a obo ne homodin timidi ni tiwura mu no me yam hye me ma me so me yam and video nim police ni ba kokra ka mu say eh and I say oti aka oti da bi metimi ayi meti apie am san yi ni ti pie ye which means say abranti eniti no eso se den kra e meta ayinim owura mu all right e ma ni padua ni nyina o the father say post ya wo hu mu ewura mu oni pie ye body ni nyina ewura mu epie ye ni ti ewura mu ni nyina ewura mu enti Bragofi de na make o kire ye but enra abranti e de no construction scene enti JB osi ofa mobile phone first mobile phone hu ye was Samsung na da JB nchen won paso eno ofa JB ehu enti okoto wo form one video ni mu se ofa ya no koto ye eno de share ne hu eno hu se another iPhone da table so wo ho eno kofa no enti osi ofa no wie ye no wa start bie drawer se obenya laptop osi ono enema tu no ko so kwa pope laptop ena mobile phones ono ne kro no da bi ne kro no obo ano osi kundie enka ho mobile phones ena laptops enti owura mu no fa sa na ema tu no osi obi drawer no eno hu se JB asori and JB so ehu kra se obi wo ne dem ho abusiafo ha ana ne ye dey sexy Dondon na we disema wo kodi JB Danquah aha ana ye dibesi
Attention TV so any answer never can remember phone na yako and we hope that justice will be served for JB Danquah. Yeah.